U ovom tutorialu pokazat ću vam kako da podesite kotni stil u AutoCAD-u. Znači, kotnim stilom vi određujete kakva će biti kota, odnosno kako će izgledati, a kasnije pomoću dim komande vi određujete gdje će se ta kota nalaziti i šta će kotirati. Tako da bi podesili dim style, to jest stil za kotiranje, ući ćete u dim style komandu. Znači, kucite dim style, kliknite enter i to će otvoriti ovaj ovdje dijalog prozor. U ovom ovdje delu imate sve kotne stilove. Sad ovdje ima ovaj kotni stil koji je uz ovaj crtež koji se zove idejni projekat. I imate ovaj standard koji dolazi uz AutoCAD. Sad zadržat ćemo ovaj kotni stil. I sad ovdje imamo set current, to znači da ga učini aktuelnim, da ga postavi kao aktualan kotni stil. Tako da sada kada vi krenete da kotirate pomoću dim komande, ovaj će biti kotni stil koji će on koristiti. Ispod imate new kako bi napravili novi kotni stil i ispod toga ima modify kako bi izmenili postojeći kotni stil. Sad ući ćemo ovaj modify. Sad ovdje postoje razna podešavanja za kotne stilove. Sad, na prvoj kartici ovo je ovdje lines kartici, to se odnosi na ove linije kotnog stila. Ovo prvo se odnosi na boju. Ako stavite na by layer ili by block, svejedno, on će usvajati boju ovih linija sa layera na kome se nalaze kote. To isto važi i za ovaj line type i za line weight. Možete ovdje da ih izmenite ako želite, a mislim da je najpametnije ostaviti na by layer ili by block. Isto se odnosi i za debljinu linije. Tako da, kada izaberete layer na kome ćete kotirati, taj layer će određivati, to jest linije tog layera će određivati kako će izgledati kote, odnosno debljine linije kote, kao i boju i tip linije. Tako da možete lako da promenite, na primjer, debljine svih linija na ovim kotama, tako što ćete promeniti na layeru na kome se to nalazi, a ne da morate da ulazite ovdje u ovaj Dimension Style Manager. Onda ovdje ispod imate Extend Beyond Ticks. To se odnosi na ovu ovdje distancu, koliko je udaljena ova linija. Znači, ova linija određuje šta se kotira, ova linija je ta ekstenzija i ovdje možete da odredite njenu udaljenost. Onda imate ovaj Extend Beyond Dim Lines. To se odnosi na to koliko ove vertikalne linije idu na gore. Onda ima ovaj Offset From Origin. To se odnosi na to koliko blizu ovo može da se približi, a da ova linija bude vidljiva. Tako da ako je ovo bliže, ako je ova distanca ovdje manje od 20, ova linija se neće vidjeti. Sad imamo ovaj ovdje Fixed Length Extension Lines. To se odnosi na to da li su ove linije ovako, imamo ovu ovdje liniju, da li je ona fiksirana, ili ako ovo odčekiramo, vidite kako se sad ovo produžilo. Tako da će ova kota pratiti. Ajde da sačuvamo sad ovo podešavanje. Stavit ćemo set current. Kliknut ćemo ovdje close. Vidite, malo se ovo produžilo. Sad ako uzmemo i pomerimo, ovo ostaje fiksno. Ova distanca je fiksirana ovdje dole, ali sad koliko god produžimo, ona će se produžiti zajedno sa udaljenosti ove kote. Tako da sad ako želimo da je vratimo u normalu, kliknut ćemo escape, ući ćemo ponovo u dim style, ući ćemo ovdje, pomerit ćemo ovo sa strane, modify, i sad ćemo uključiti ovo fixed distance, ok, set current, close, i vidite, sad smo je skratili. Da ponovo uđemo u dim style, da nastavimo sa ostalim podešavanjima. Onda imate ovu karticu Symbols and Arrows. To se odnosi na ovaj ovdje simbol koji određuje tačku, odnosno ovu crticu koja određuje šta se kotira. Ovo je klasičan arhitektonski simbol, ova ovdje crtica, tako da vam predlažem da to koristite. Mašinci, na primjer, koriste ove neke strelice. Ako ste na arhitektonskom fakultetu, ako radite arhitektonski projekat, predlažem da koristite ovo, to je prosto pravilo. Ovaj arrow size određuje dužinu ove ovdje crtice. Naravno možete da promenite, ovaj prvi first se određuje prvi ovaj znak,
ovaj second određuje ovaj drugi znak, možete staviti tačku, možete šta hoćete, samo je moj predlog da zadržite ovaj oblik. Onda imamo ovaj ovde tekst, karticu, i sad imamo text still. Ako kliknete na ovde 3 tačke, možete da izaberete koji ćete font koristiti. Ovo su svi fontovi na vašem kompjuteru, tako da izaberite koji želite. Ja mislim da u ovom slučaju ovaj Century Gothic najbolji font za ovo, tako da ću ga zadržati. Ovde sa strane možete da izaberete da li je ovo bold, da li je italic, šta god želite. Ja mislim da najbolje da zadržimo regular. I sad ovde za size, gledajte da ovo nije čekirano. To se odnosi da sad on sam pokušava da izračuna koliko će biti dimenzija teksta na papiru. Mislim da ovo ne treba da se koristi, tako da ovo ostavite isključenim. I nemojte da uključite ove efekte da bude naopačke tekst ili unazad. I ovaj width faktor što određuje da li će onda malo raširi tekst, da ga razvuče ili da ga suzi. Ostavite ovo na jedinici. Izaberite ovde koji hoćete font i kliknite sad Set Current. I izađite odavde. Sad ovde text color određuje boju teksta. Opet, predlažem da zadržite na by layer, tako da će layer na kome se nalazi ova kvota odrediti boju ovog teksta. Fill color se odnosi na boju fila. Kod ovog teksta nema nikakvog fila, tako da ćemo, nije bitno šta je ovde postavljeno. Onda ovde imamo text height, to je visina teksta. Tako ćete odrediti koju hoćete visinu teksta. Pošto je ovo u razmeri 1:100, ja sam stavio na 20, tako da će u štampi to biti 2 mm, što je sasvim adekvatno, sasvim vidljivo, može lako se pročita. Ispod imamo gde želimo da postavimo taj tekst. Ovo se odnosi na ovu liniju i sada želimo da bude iznad te linije, tako da ćemo ovde staviti above. Ako je centered, znači da bi ovako prolazio kroz tu liniju, pošto to ne želimo, stavit ćemo above. Onda što se tiče horizontalno, gde će biti postavljen, možete da birate da li želite da bude u nekom uglu. Ja mislim da je najbolje da je na sredini, tako da bude ovde u sredini tekst, da ne bude ni na kraju ni na početku. I ovo view direction, sa koje strane gledate, naravno čitate sa leva na desno, tako da ćete to zadržati. I ima još ovaj offset from dim line, to određuje ovu ovdje distancu, koliko će tekst biti udaljen od linije kote, to je glavne linije kote. Ja vam predlažem da to bude nekih 20 do 25% dimenzije teksta, tako da sam ja ovdje izabrao 5. I ima ovdje, kako želite da stoji tekst, tako ova kota je ovdje sada horizontalna, ali imamo ovo ovdje kosu kotu i ako stavimo ovo aligned, tekst će biti poravnat sa ovom linijom kote. Ako stavimo horizontal, vidite kako će se tekst ispraviti i seći će tu liniju, pošto to ne želimo, stavit ćemo aligned i to ćemo zadržati. Onda imamo ovaj fit koji generalno nije toliko potrebna kartica, ali imamo ovaj primary units, to se odnosi na jedinice. Sada, ovdje odredite da budu decimalne, pošto pretpostavljam da radite u decimalnom sistemu. Preciznost se određuje na broj decimala koji će biti. Verovatno ćete zadržati nulu, ako radite možda u metrima, stavit ćete 1 ili 2 decimale. I ovdje ovaj round off, na koliko želite da on zaokružuje, možete da ostavite, ja sam tu ostavio nulu, mislim da je to najbolje, i ovo određuje šta odvaja decimale, da li hoćete bude tačka, da li hoćete bude zarez, da li hoćete bude prazan prostor. Ja mislim da je najbolje da se zadrži tačka, ako uopšte koristite neke decimale, ali pošto je ovo arhitektonski projekat, to je stambeni projekat u 1:100 u santimetrima, nema potrebe za tačkom niti za decimalima. Kliknut ćemo ovdje OK i ovdje Close. Tako na ovaj način možete da podesite kotni stil i onda samo pokrenete dim komandu i postavite te kote u prostoru.